Спросила номер участка, пока не уточнила, отметил, что в Аше на избирательных участках милиционеры не пускают прессу, наблюдателей от кандидатов. Говорят по указанию председателя. Что на это скажет ЦИК? Номер не уточняет пока. Это недопустимо. Я бы попросил, чтобы сообщили этот УИК. Номер мы участка, немедленно примем меры. Ну да, и разберемся, потому что это недопустимо. За это эти люди, которые создают препятствия для волеизъявления наших граждан, они понесут наказание, ответственность. Мы же говорим про открытые выборы, да? А без средств массовой информации, как они могут называться открытыми, да? Конечно. Поэтому, конечно. Hurmatlı Facebook kullanıcılar, biz hazır 59-12 şahidə участвована geldik. 59-12. Hazır geldik. Katkı Medya, Bu Medya, 7. kanal. Biz daha Sayın Kaptan'ın buraya geldik. Ondan beri bulacak gelgende bir 2 saat olup kaldı. Bizge bir saat yakın da kaldı. Hazır buradan Tosoğlu'yla girişmeyler. Milletçe karışsak milletçeyle girişmeyler. Kim girgizbeydi? Aytçı. Төрайымнан тапсырма болды, журналистерді кіргізбегіле деген. Girgizbeyin haksız yok. Şöyle Bu zökürçülük mü? Hangi girgizmesine? Kanday bu? Kandidatlar geldi. Ya. İşelimde öküldü. Vardı gizişti bu. Demek açık partiden. Mına men 2 yıl var bir de yoku var. Şu men an bayağı bilip atam men kandidatım. Kandidat. Наверное, лицо дегендер бар. Аты жөнүңүздү айтпаңыз. Мейман фамилияңыз? Сиз ким болосуз? Келмedi. Кайерде оператор? Сен мыйзам дегенди билесиңер силер же кандай акмакчылык кылып зөкүрчүлүк. Оператор киргизбей. Чакырчы милицияны келип бери. Bizge Kim болуп атат? кіргізбегіле деген тапсырма болды деп қосымшада кіргізбей қойды. Şu жерде? Şu operator кандай укугу бар? Оператор деген ушундай баратан тосоо экен. Чакырчы милицияны бери, келчи бери. Эмне кылып турасың сен? Формабы? Алчы мына зөкүрдү. Бұл кеме? Бұл танымайды қарыз. Алчы бул зөкүрчүлүк да. Киргизбей атпайбы? Сен милициясың го. Алчы бул деген зөкүр болуп турбайбы? Биз киргизбей атпайбы? Мына кандидаттарды, журналисттерди киргизбей атпайбы? Кандидаттар киргизсе журналист. Мына кандидаттар турат. Мына карасаң, бери карасаң, мына. Эмне тосуп атасың азыр? Ачпайсың, киргиз, көрүп тур. Журналисттер кирбейт. О, биз эмне киргиз? Неге кірмейді журналистер? Не кирбейт алар? Sen kimsin sen özün? Sen камаласың эме? Mına ola kamalasın sen ey. Kandidatla kol götüreceksin. Камаласың. Камала. Bu kadar mı bu? Bu da geliyor soyu. Киргиз. Kamera вообще bu. Ya айтпайсыңар. Доверенный лицо. Кандай камера? Bu доверенный лицо. Kamera bakın. Kirgiz he. Hadi demek ki eleman bu kimsin ha? Ona jurnalistler Sizler girdiniz kolkan kandidatlar de. Jurnalistler giriş gerek de ben hiç açıkçası. Kim aytdı? Ya kamera girbeydi kim aytdı? Tutma beni tutma. Yok men siz ya kamera girbeydi niçin? Yemşi girip atıyorsun kameranı. Sen kimsin? Yemne gücüne. Камаласың эме? Sen Jasçı. неграмотный. Kameranı cönüne girip atıyorsun. Tüze Firdevs. Eleman familiyanı aytçı. Kim bolu şeysin bu жерде? içeriye girdinizler. Ya kim bolu şeysin bu жерде? Operatörüm ben. Operatör şeylik turuş okum var başı. Operatör şeylik turuş gerek. Çok mu aslı öyle sürüyor? Ya şöyle turuş gerek operatör. Çok mu aslı öyle sürüyor? Çok mu degen yok mu? Ayıt otası çok mu var? Yok operatör şeylik turuş okum var başı. Sen камаласың эме? Sen bunda mıyzam Bunu girgizek kamera. Kapitan. Türmeye gidesin. Girgiz jurnalistler. Jurnalistler Jurnalistler bari girgiz. nege girmesi gerek jurnalistler? Koyuyor mu?
Şayloçular girgizirdiler. Balalı adam girgizirdiler. Gel. Ben bu yerde devrim. Yok kamerası al koz giriniz ota men sizge Şayloçular girgizirdiğimiz negizi bu жерде jurnalistlerin толук шайлоо процессин билип жатканы. Şayloçular girgizirdiler. Hazır biz Азыр эч кимди киргизбей жатат. Буга чейин биз 53-03 шайлоо участкасына барганыбызда да кудду ушундай эле абал болгон болчу. Азыр 59-12 шайлоо участкасында дагы күчкө салып эле киргизбей жатат. Мыйзамды билесизби? Мыйзам бар, биздин ишибизге тоскоолдук болбо деген. Деп айттык, бирок мыйзамды билем, бирок мага киргизбе деген тапшырма болгон, ошон үчүн гана киргизбейм деп бул жигит бизге комментарий берди. Бул жерде азыр Азаттык, Кактус медиа, дагы блогерлер дагы бар. Бир катар массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн киргизбей жатат. Азыр талапкерлер Мекенчил, бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын талапкерлери келди дагы араңдан зорго киришти, бирок бизди дале киргизбей жатат. Азыр журналисттер кирбейт деп. Бул жерде катуу турушат. Эмнеге десек, киргизбе деген гана тапшырма болгон деп айтышты буга чейин. Sizge kim taşırma verdi girgizbe деген? İşkerden kim? Törayim? Төрайым. Киргизбе деп. Киргизбе келе ошон үчүн гана киргизбейбиздер. Бул жигит айтып жатат. Азыр 5-5тен чакырып атат. Ошондо 5-5тен гана киргизип атат. O yerde Turat Öçük'te durad o. Turat Öçük'ten yerde durad. Төрайым кандидаттарды ошондой эле ишеним өкүлдөрүнүн бүт баарысын даже макул болбой атат киргизүүгө. Бул жакта дагы бир макул болбой атат. Такыр кирбегиле чыккыла дегендей. талапкерлерге кайым айтышып жатышат. Бакыт Аманбаев бар. Төрайымдын аты ким? Аты жөнү? Төрайымдын аты жөнү ким? Белеман. Мына немеден? Шайлоочулардан, а? Башаламан. Шайлоочулардан келип жатышат. 5 адам. Давут, келиңиздер шайлоочулар. Алып турушкан. Келиңиздер. Толук жыраттан Акура милиция бөлүмүнүн Бол. Al şey de isteydi. Эже мындай туртуруңуз, эметип, экран жабылып. Азыр мыйзамсыз аракеттеп Бакыт Аманбаев азыр милицияга айтып жатат, бирок милиция эч кандай аракет кылган жок. Кайсы мыйзам неге? Мен сен ошондо кийин болсоң. Оператор дейт. Оператордун бул жерде турган акысы жок. Неге? Милиция турсун бул жерде. Ана kimse yok. Misa yetişmedi da var ellerdim dedim. Мына ал мына тез арада ал. Kameranı girgizmeye atar. Эмне үчүн камераны киргизбей? Карачы мына камераны Азамат мырза, киргиз мына. Азамат мырза. Bana айтчы. Биз дале кире албай атабыз бул Киргиз жерде. мына. Журналисттер Yok hazır bu. Senin komisyon çakırsın. Özünüzler bilesine prekarsa. Kalkıyla hançı. Çakırbay. Журналисттерди киргиз. Ma komisyon çakırsın. Şimdi girsin. Bilesine presanı bir şey kalın diyor. Ruhsatlı minen girip durdu. Комиссиянын мүчөсү келип туруп кирбейт деп кетти. Жолдун боюнда мына бирөө турат. Элемем деген. Айтчы мага, жолбек. Эмне үчүн бул жигит? Азамат мырза. Al sıralarda. Senin komisyona
Азамат мырза, менин бир суроом бар. Бияк карап коюңчу. Оператор асуунун иши. Кандидат болса буйсан бузула Жолдош майор, уруп туруңуз. Оператордун иши ичинде. Бу жерде турам эч сиз жок бул жерде. Кайсы оператор? Бул оператор. Жок, бул жерде мына элдер пар топтолуп келип бузуучу болбосун деп, элдерди тартипке салып бирден киргизели деп карап атабыз ошол. Ошол эле бизде эч кандай кызыкчылык жок. Тартипти гана сактап атабыз. Түшүндүм. Тартип сактабай эле коебуз. Оператор сактайт. Мен түшүнүп атам. Операторго Бул жардамчы бизге. кандай жардам берет? Бул болбойт. Жардам берет ар. Болбойт, уят болот. Азырда тартып алыш. Эте камалат бузана, Сиз коркутуп алыңыз. Жок, бул камалат да. Анткени бул мыйзам бузуп атат. Сиз бул камалат депсиз. Айтса андай. Мыйзам бузуп атпайбы? Инем, сен айырдан кетип кал, өзүң эле жаман бол. Сени карабай койшот. Хорошо. Булар сени сатып кетет. Сени камабайт. карабай кой. Я тополон кылып сиз үчүнчү жерге барып тополон. Сиз боюнча да Атың ким? Эрнис. Элеман. Кетип кал. Чын меса, чын жүрөктөн айтып атам. Кудай турат айтып атам. Эртең сен кимени болуп каласың? Сен сакал коркутуп жүргүзүп Мен айтып атам, оператор экен. Инем, сага өзү элеман. Камера мондар алдыңыз көбөк. Мен милицияга жардам бердим өз жашынан чыккан. Бар онда бас сен койдум. Камера монда жок. Же неме? Боюнда район киргизүү. Мен кирип кетейинчи. Майжа кирип кетсин деп. Мен кирип кетейинчи. Сиздин кызматкер. Сен мына шайлоочулар. Аты жөнүңүз ким? Байке кичине чыгып мына эжеге жол бериңиздер. Лейтенант Асаев Айбек Камчиевич. Сиз азыр бул жакта айттыңыз да киргизбей депчи. Бул жак официально иштейби сиздерде? Приказы барбы? бизге кошумча жардам эл тарабынан. Ошол приказ кимден берилди? Начальник УЗУдан берилди. Начальник УЗУдан берилди. Ошол Элеман деген баланы ушул жерге Буга чейинки шайлоо участкасында деле ушундай эле катталган. Журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткан. Кандайдыр бир нерсени жашыргысы келди. Азыр бул жерге келгенибизге дагы 1 саатка чукулдап калды. Дагы деле ошондой журналисттердин ишмердүүлүгүнө катуу тоскоолдук жаратып жатышат. А сиздер айтып берсеңиз да кандай болот баланы коюшкан? ошо тоскоолдукка эч кимди киргизбейт атат. Журналисттерди түшүнбөй деле калдык. Биз өз ишеним жок билбейбиз. О, нар жакта да ызычуу болуп атат окшойт. Карабайсыздарбы? Ичинде дагы түшүнбөстүктөр орун алды. Азыр юристтер кирип, мыйзам бузууларды айтып жатышат. Не деп атат? Киргизбе деп кыйкырып атат, э? Киргизбей деп кыйкырып атат. Кыйкырып жатат. Ичинде бир адам төрагасы окшойт. Азыр киргизбе деп кыйкырып жатышат окшойт. Мыйзам бузуу болуп аткандыгын бул жакта айтып жатышат. Канал бар. Медиа каналына бар. Бар. Блог ТВ, медиа бар. Жана башка каражаттары берип жатат. Бире албай жатышат. Ичкери жактан атайын шайлоо берген адамдар айтты. Спортчулар ичкериде үстөмдүк көргөзүп, биз өз эркибиз менен шайлай албай атабыз деген пикирлерди билдиришкен. Ошол чынтөгүн билиш үчүн ал жактагы шайлоого күбө болуш үчүн биз түз эфирге тартып жатканбыз. Биз кире албай атабыз, өзүңүздөр көргөндөй. Түшүнбөстүктөр. Бул жерде массалык маалымат каражаттары бүт баарысы сыртта турушат, эч кимиси кире албай турушат. Бул жерде журналисттин ишмердүүлүгү тууралуу барбы? Кетсем экен, кала экен. Кет. Мына экранга Кең шайлоочулар. Шайлоочуларга тоскоолдук кылбасаңыздар. Местан неме тураңыздар.
Жөнünde işçilerden girgizmede girgizmede. Yapma, balonunu girgizmede. Жақынырақ бас беріңіз. Давай. Немede caz. Facebook'tan caz. Ova. Bizde de korsak bula var. Gelin balonun. Ha, balası olan gelinler, bez uçup giderimizden. Mayıtlar, balası varlar. Bez uçup gelinizler. Aralanda. Acaba ne oldu? Turistler çekişti mi? Şurayı çağrıştı. Бұл жерде бір дағы журналисті, бір дағы камерасы бар адамдарды кіргізген емес. Бұлар камерамен кіруге мүмкін емес деп Jurnalist olsam kirişin gerek yok ha. Girgizde de. Yok kirgizde değil. Biz el kolda kirgizsiz gerek ha. El kolda öyle kirgizsiz. Еліман, бұл жерде камерамен кіруге болмайды деп айтасыз ба? Бұл жігіт неге келіп кетті? Bir saatten beri jurnalistler bütün oturup Operatörler birden giretken. Jurnalistler. Vardığı mı? Bir jurnalist bir operatör. Bir jurnalist, bir operatör. Bir jurnalist bir operatör. Bol. Hazır ruxsat berdi. Bular iki jurnalist kirgizgенге экөөне ruxsat berишти. Айтып қойсаңыз, майор екенсіз. Ничего Оğuz'da banditті қойып қойды. Мына ешқандай немесі жоқ, милицияның корочкасы жоқ, милицияның корочкасы жоқ. Же болса, например, член комиссия емес. Оператор деп жазып алып тұрып, елдерді түртіп кіргізбейді. Нем үшін? Шуға жауап берсеңіз, нем үшін? Формачан тұрған балдарды кандидат деген оқуыңыз жоқ. Мына формачан балдар тұрады. Сіз бандит деген оқуыңыз жоқ. Бандит емес, жүрсеңіз ба? Көрсетейін. Нем үшін, например, ошол Кірестерім кіріңіздер. жоқ, нем үшін ошол тұрады? Айтсаңыз. Кіріңіздер. Ошоны алып қойыңыз. Алып қойыңыз үшін. Сіздерге төрайым ұрсат. Ошоны алып қойыңыз. Ошоны алып Жерде милиция балдар тұрады. милицияны қойып қойғыла. Милиция тұрады. Жоғына оператор қолын тақап алып тұрады. Ошоны алып Милицияны оператор деп жазып алып тұрып, бір спортсмен тұрады. Тәртіпті милиция сақтайды. Тәртіпті милиция сақтайды. Аралық қармаңыздар, аралықта санитарды қарай Oldu, ara saqlab turumuzlar aralıqda. Baykoç kengişten müçiler Baykoçlar, hep oturun. Baykoç'un yakın gel. Монитору Üç adam böyle. төр жактагы байкоочулар. Саламатсыздарбы? Baykoçlar size kat ortasına alın. Tosboldu bozmakta olur. Sizden öğretmenin oğlunun öğretmenin. Hangisi okuldan Kurban koltuğu. Член комиссия урнанын алдынан жылбайт. Биз 5 марта айттык. Член комиссия. Evet,
Buna dolar var. Buna men hazır video Urnan canına turgan. Aralık saktağılar provokatsiya kılıyor. Yok. Anda okumuz var. Urnan canına. Bardın mizah şeydeki olsa sizler gelin provokatsiya. Yok. Urnan canına turgan okumuz var mı? Atınız kim? Ben bu Urnancı'da turgan yok mu? Şu yerде turam. Bundan canında turdunuz mu? Koçunda turam ben. Atı jönünüzü айтып қойсаңыз. Provokatsiya kılmağıla. Аты жөніңіз kim? Atı jönü yok. Normal görüşçüler. Tüz efirde sizler görüşçüler. Bular nega provokatsiya kılıyor? Şubanlar ne oldu size bergeniz? Yanında her bir doğuştu. Çilen kaçışanın değil, ben ertemenen gelgenimde meni jakaman tartıp durup eski ırgıtı yürüdü. Buna bala Çilen komisya, bilmeyim Çilen komisyamı dedi atı jönün tanıştırmaydı. Buna Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Koygular. Türk'te de Bucaktan olmaydı. Azıcık çıkılır. Adamsın mı? Tutma beni. Gördüler mi? Bucak'a gelmiyor. Ya atı yok. Kanday memleket adam. Gördün mü? Kanday memleket adam. Atı yok değil mi? Öyle. Atı. Provokatsiyalar burada da gereği yok. Bak nasıl bu adam olmuş. Sen bayağı kaşlarını sporçunu bozma başladık. Kaya basman daha fazla oluyor. Yok. Ece gel. Telefonda taktılar. Bağırma. Bağırma. Buna dolar sporçunu bozma. Yüzamızı bol bakalım. Yüzamızı. Çakırın ne? Yüzamızı. Grupa çakırınız bunlar ne provokasyon olsa bize göre. Niye grupa Urnan canına turgan? Provokasyon gelin alın. Siz ortalığı gözüm görmezsiniz. Aytmazsın biz var. Aytın odası bizde. Aytın. Biraz fırsat var. Hadi çıkaralım. Pardon. Onları tasdik koy. Şöyle konuşacaksın bakın. Tamam. Kolleşte milisine gidiyor. Bulma gerek yok. Burada provokasyon gelip şöyle otosuna bulacak. Metkan işte. Metkan işte. Bu canlanacak adam. Metkan işte oradan. Boşa değil mi? Provokasyonlar girip şöyle otosuna bulacak. Вы мешаете нам процессу работы. Вы мешаете процессу работы. Сразу Екі жол салынды. Екі жол canı sak кеткен. не надо таких провокаций. Сыртқа шығып, сыртта сөйлесіп. Пожалуйста, не мешайте работать. Сыртқа шығып, какие вопросы? Ha demek ki fark değil. Sayınlarda aralıklarımızdan dereceler saklar. Bardıq жерде тоқуның білбеймін, білбеймін. Бардық жерде біз қыдырып жүрөбүз. Бардық жерде мыйзам бұзып болуп атат. Бардық жерде одан өтүрдө мыйзам бұзып болуп атат. Байкоочулар чыгарып таштап атат. Бюллетень берип аткан жерде талпа, каалагандай бюллетень берип атат. Бюллетендерге уже белги алдын ала белги коюп шайлап туруп берип атат шайлоочуларга. Yok, mıyzam içinizde bol. Ya bunlar çarp çınarıp gelsin provokatörler. Bu kamalar. Aralıkta saklayalım. Ya çağırbaysınlar. Çakırın gruplarını. Provokatörler toplanmalı bu yerге. Yoldaş koyar. Alçın bunlar. Yoldaş koyar. Bunlar girip çıkalım dediler. Çıkıp yetişmeyin bunlar. Ne durak? Ne durak bu? Бұл жігіт әрбір шайлаушының қандай дауыс беріп жатқанын тексеріп Наблюдатель айтады.
Мына ушул кыйкырып аткан жигит мен кандидатмын. Партиядан өкүлмүн. Ушул кыйкырып аткан жигит. Мени кандидат катары кийирбей, колуңду кайры эшикке чыгарып коем деп мен түртүп эшикке чыгарышка аракет кылды. Мына ушул норма деген мына ушул провокация кылып атат. Уже кыйкырып аткан ошол. Катар келип турарсыз. Кылмыш кылып атат, кылмыш. Станцияны чактап четирак маалымат берип койсоң. Елу 12 деген шайлоо участкасы екен. Комиссиянын мүчөсү азыр эле тартылды. Уурдан жанынан эч кетпейт экен да, бардын көзөмөлдөп атат. Муну байкоочулар айтып атат. Az taптыңыздар да байкоочулардын өзүнүн айтканы. Мына ошону ушул жерде калп эле бир эметти ызычып чыгарып атат. Бул одоно түрдө мыйзам бузуучулук да. Сиздер айтып атасыздар, азыр дистанцияны сактап атат, провокаторлор ызычы кылып атат. Эмне себептен ызычы кылдыңыздар сиздер? Мыйзамды келип эле мындай карасаңыздар болбой беле же? Мыйзам боюнча ишенимдүү өкүл, бул доверенный лицо, кандидаттар келип шайлоо участоктарын карап, кандай эмне болуп атканын милдеттүү мыйзам боюнча. Анан кийин провокаторлерде бул өзү эле мындай бир чычалап аткандай бир эме болуп атат да. Ошондуктан Өзү такойдо бир иштери бар бу же кандай? Иштери бир кызыкчылыгы бар да. Болбосо эмнеге бул мындай азыр катуу баягындай кыйкырып атат. Ошондуктан мындай шайлоонун болгон эмес. Бул өтө уят, өтө мыйзам бузуучулук. Бул сиздин пикириңиз болду. Ат фамилияңызды айтып коюңузчу. Мен Медер Сатиев деген болом, Мекенчил саясий партиясынын ишенимдүү өкүлү, доверенный лицо. Мекенчил партиясынан, Ооба. Анда сиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Мыйзамды тынч өтүп кетсин. Бардыгыбыз эле каалап турабыз, тилеп турабыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Кайсы берген экен каналда? Ошону айтып атабыз, мынтип шайлоо өткөрүштүн кереги жок. Мындай шайлоодун кереги жок, мындай. Бул шайлоо эмес бул. Шайлоо болуп аткан жок бул жерде. Наразылыктарын айтып жатышат. Бул жигитте эч нерсе кылбайт. Жок, эме. Мыйзам чек эле кеттик. Болбойт. Айтыңызчы, сиз тартип сактоонун мыйзам бузулуу болгон жок деп эсептейсизби? Мен комментарий бере албайм сизге. Ya ana jurnalistler giriş var ya. Ya bu kaçayım. Ya bunda balonu mesela. Münçalık da öyle işte. Şimdi hoşumda görünmesin. Sen mesela niye savaşına söylüyordu aslında arkadaş? Yat da yat. Al koyma be. Aman arkadaşlar kalkıyor. Пресса бул жерден кире албай турат. Азыр по очереден эки-экиден киргизип атат. Экөөңөр киришиңер керек. Кайрадан эсиңиздерге сала кетейин.
Nime? Bir nime bu? Neme kaldı? Hadi kaldı. Malına verip koyuyorsun şimdi. Ya. Gel malına. Tokta. Tokta malına verip. Daha Gel malına verip koyarlar mı? Cana şakil oğar var mı? Ya bu kaç bilmemiz de kayda şimdi de Ana ayaktan vereyim ki çok. Yerde bu жақсылап oldu o kanda, jiyinti kanda oldu bu yerden. Buna arkasında verdi. Bu neden burası? Buna arkasında var. 59-12 Şayloo okruğunun. Hayla lanç. Bu uçakta biz girip çıktık. Yerdi bağırı. Şayloo'nun komissiyasının müçösü özü bilip ele ötünü törgülüp etkanda Şayloo emes bu yerde. Bu Şayloo emes bu. Yakatır var. Hiç kanday bu yerde jurnalistlerdi girgizbey, içine mıyzamda talaşkan baykoçulardı çıkarıp koyup bu yerde mıyzam türünde Şayloo olbayla oturat. Ondan göre Şayloo'nun ötkörbeyle özleri mandatı verişası ol çıkan. Bu yer bu Şayloo emes. Bular militsiyası, Şayloo'nun komisiyanın müşterileri bağır aralaşıp ketken. Buna özümüz görüp çıktık. Bu yerde hiç kanday mıyzam saktalbayla oturat. Kağlaganda kıl, her bir bülütöndü tekşerip yanına bir Şayloo'nun komisiyanın müşterisi turup alıp urunağa saldırıp öz kağlaganda kılmadı. Bu Şayloo uçağıstagın jokko çıkarış gerek bolsa. Bu Şayloo emes.